Ilabakinye ta irkeek enkima entito olepaloshe nanuke enkungu Peris Tobiko tenkaraki enking'orunoto olorika le gavana loonkishu e kaunti e Kajiado. Esipa mikisuja Peris amu enkito emarango lenkito kang'orito lelengu anaa memarita ng'olaka lang'orito lelengu kayieu nanu nimitoki olosho le Kisonga anya emodet nimenyanye mongoi entoma erorake esipata kalang'olaka enkito kang'orito lelengu najoki olosho le matusuj nayieu naa naikilikuan intae amaa amu iyiewuakiki olelengu senate emiyiewuakiki kajo oyiewuaki eletii Enkai iltung'anak oyiewuaki olelengu senate iyiewuakiki very good pama iyiewuakiki ama enebau Simba cement tendewueji peebau merueshi omeshomo emowuo loosirkon teneeku itu kinchosho olorika le gavana kayieu iyie maitoomono olelengu tenaresho ntauno mongo mirondoka nesipata. Keyioloi enkitashoto e Peris Tobiko ajo itasho apa eng'oro orgavanai olelengu netii iltung'anak ootijing'a esipil oonkishu peyie enoto olelengu olorika le gavana tolari loo2022 naa ninye naa taata enarikino neishop inamuka olelengu tolorika le gavana tolari loo2027. Nang'or ng'ole tolorika le gavana niyeku nikiwoshiwosho naknurkimoji nikijoki kitushuko yu amu kitejo leseki kaing'oleti oleseki king'orito olelengu kaing'oleti meidimayu naa taata. Meshuko entito olepaloshe tesiadi eng'oro orgavanai olelengu anaa olarikoni lemaa menyaaki aibung' olorika le seneta neng'amaa ninye olorika le gavana tenkaraki netaa eng'ape netaa si oltoilo osiligi looltung'anak leina kaunti. Saa hii nikisema mimi nimefanya kama mbunge wa Kajiado East, maendeleo imeonekana, kazi safi nilifanya. Lakini nikiitisha kiti ya ugavana Kajiado, wengine wanaanza kusema ni mwanamke. Usiangalie rinda langu, angalia akili yenye inafanya kazi. Tunaelewana? Kajiado inahitaji mabadiliko. Kajiado inahitaji kazi safi. Peris Tobiko kiata iye osiligi sapuk oleng tenkaraki erikore oonkishu e kaunti e Kajiado taisere. Hakikishe Namanga iko na mabarabara mzuri. Hakikishe Namanga iko na maji. Hakikishe hospitali za Namanga watu wa nchi jirani wataingia hapa kuja kutafuta matibabu. Kajiado tunahitaji kuibadilisha. Na sababu tumejaribu ndugu zetu, gavana wa kwanza, wa pili, hiyo yote tumejaribu. Si sasa imefika wakati ya kujaribu mama?